Grazie.
amen. Zaburi ya 85 murongo wa 7. Zaburi ya 85 murongo wa 7. Zaburi ya 85 murongo wa 7. Tuzagaruka ubwawe ngo tuzure kugira ngo ubwoko bwawe bukwishimire. Tuzagaruka ubwawe ngo tuzure kugira ngo ubwoko bwawe bukwishimire. Amen. Ko turaganira amagambo yo kuzuka cyangwa guhembuka cyangwa gukanguka. Dufite impamvu nyinshi zituma ari cyo dukomeza kuvuga. Sino kukivuga gusa ko turagisengera, kandi ko turinginga Imana kugira ngo iduhembure. Kubera yuko hari ibyapfuye, hari ibyo napfushije, hari ibyo wapfushije, dukeneye guhembuka. Uyu munsi naza kuvuga kimwe mu bintu by'ingenzi itorero ryapfushije komeye cyane, kiri gutuma twinginga Imana ngo Imana iduhembure. Kubera ni Kigali 3 n'amezi arenga 8 bari mu gitaramo. Tumwa zamaranye na Yesu imyaka 3 n'amezi 6 bataramanye na Yesu, bongeraho iminsi 40 Yesu amaze gupfa no kuzuka, bari kuganira na Yesu ari kubabwira amakuru y'ubwami. Bongeraho iminsi 10 Yesu yamaze kuja mu ijuru, bataramiye mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu. Nyuma y'icyo gitaramo ugiteranije, wanasifiwe, amen, kibyara itorero riravuka. Ntabwo itorero ryavukiye kuri teoloji, ntabwo itorero ryavukiye mu nama y'umuryango, ntabwo itorero ryavukiye mu nama y'umuhana, ntabwo itorero ryavukiye mu mitwe n'ubuhanga bw'abanyabwenge. Itorero rya Kristo ryavukiye mu gitaramo hamwe na Kristo n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Naho niho ryavuye. Ayavuye mu mitwe y'abantu, ayavuye mu bwenge bw'abantu, ayavuye mu bwenge bw'abahanga. Si amatorero y'Imana. Rishobora kuba itorero ry'umuntu cyangwa ry'abantu, ariko itorero ry'Imana rizarigira aho rivukira. Bwana sifiwe. Amen. Kubera igihe kiri abantu barimo cy'intege nke cy'ubunebwe, imbaraga z'Umwuka Wera zarashize, kuko nizo abanyetorero bakoreshaga ngo zimare gushira ugiye gukora igisa n'umurimo w'Imana, agakoresha igisa na za mbaraga z'Umwuka Wera, akazigana, akazipirata. Pirata ndi muyizi mwese, si ikintu kimenyerewe mu matwi y'abantu. Mikoro ya pirata yoboneka, abaza bagura za mikoro ya pirata yoboneka ndamye nze, kamera ya pirata yoboneka, yoboneka.
yoyibona akamenya ngo ini pirate siyorume zibasi n'utukaba tuba dusa, ariko ikiza kikwereka pirate na original ni imikorere. Ikiza kwereka umwuka wa pirate wapiraswe wiganwe n'umwuka wera w'Imana wavuye mu mbaraga z'Imana ni imikorere, ni imbuto zera. Ariko muri kino gihe habe n'ubwiye kuririmba aza yiyaranja agasa n'uririmbye nk'abanyamwuka kandi ntawe afite. Habe n'ubwiye kubwiriza ariyaranja akabwiriza nk'abanyamwuka kandi mukuri ari papa ari umwuka wa pirate mubi yindi hayitonyanga amazi. Habe n'abahanura, habe n'abashamburiye nabo hari umudamu warara tugoye igihe kimwe bandika amandiko nawe akayandika, babyina nawe akabyina, ndetse yari atangiye nko kwerekwa. Noneho atuburira uburyo umunsi umwe dutaramye wanasifiwe yandika amandiko, ngo yandika amandiko umwuka arambwira ngo ariya mandiko si amandiko y'Imana, nta nubwo ari amandiko yo kwigana, kuko burya haba imyuka itatu. Hari umwuka wera w'Imana, hari umwuka wa Satani, hari umwuka w'abadayimoni, haba n'umwuka w'abantu. Umwuka w'abantu wo ni umwuka w'ibitekerezo n'uw'amawazo, ni mubi ariko ntiwuguhungabanya byinshi cyane. Ariko we yari mu mwuka w'abadayimoni, ngo arangize arayandika kuko yari afite umugambi mubi cyane. Umwuka arambwira ngo ariya mandiko nta nubwo yigirishije, ni umwuka w'abadayimoni wamwandikishije. Abantu bavuga ngo ese zoba gute? Ushaka gusoma Bibiliya mu byakozwe n'intumwa igice cya 16, amakuru ya Pawulo ari Filipi. Hariho agakobwa kariko kere kakababwira ngo aba ni abakozi b'Imana, barababwira inkuru z'agakiza atari mu mwuka w'Imana. Pawulo ngo amwereke, abona ari mu mwuka w'abadayimoni, aramubwira ngo wa mukobwa we, dayimoni kwimoni kuvemo. Kimwe mu by'itorero ryapfushije gikomeye kinatumye abantu barindagira mu mwijima ni ukubura imbaraga z'umwuka wera. Muri iryo joro umwuka arambwira ngo mfata ayo mandiko tuyatwike. Twari twuzuye inzu ndayatwika, ndagize kuyatwika sinavuze kuvuga ikorera bivuga ngo tugiye gutwika amandiko. Narayatwise nta muntu ubimenya, Kristina yaza ngo buce mu gitondo azinduka ku mugabo twari dutaramanye, aramubwira ngo ya mandiko yanje kubera ko mwayatwise. None nyine yabiguye ni namubwira ngo genda umubwirire azambaze ukuntu twatwise amandiko ye. Guhera uwo munsi tiyongeye kwandika ayo mandiko, kongera gukandagira mu gitaramo, tiyongeye na telefone arayizimya, n'iyanje arayizimya, kubera kurindagira mu gihe kibi. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Umuntu yotega amaboko adateza amaboko, ayuzuye umwuka w'abadayimoni wo kubwira Satani ngo komeza uzirika imitima y'abantu. Yozina hano ku gatuti atari ko zina, hakenewe imbaraga z'umwuka wera zo gushangurira amapepo n'imitima
yasinziriye yuzuye umwuka wa Satani wangije itorero muri kino gihe cya none. Amen. Amen. Kubera yuko uwazutse azagaragazwa n'imbaraga z'umwuka wera. Hari ibimenyetso bizakwereka yuko urenze cyane, urenze wenda gupfa. Mu bitaro hari ahantu baza bita mu ndembe, aho bita muri Suez Pacifique. Umunsi umwe bari kumwe na Gikwerere, hari ibitaro twasuye, hari umuntu wari wakoze impanuka, tuja kumureba kuko yari muri koma, ntiyari kumenya uko bigenda. Ngo twinjire muri iyo sare, simvuga ivyo bitari vyari vyo, dusanga ni sare nini hano ni hato cyane. Iyo sare yarimwo abantu b'indembe, kandi kubera yuko nta barwaza bari bafite, umva icyo nenda kuvuga. Bwana sifiwe. Bari babafashe buri muntu bari bamufata bakamuzirikira ku gitanda. Buri muntu bari bamufata bakamuzirikira ku gitanda. Dusanga bavuza induru, niba hari umunsi, niba hari iminota yangoye, kandi nzi twahamaze umwanya, twahamaze wenda nk'iminota 30, sinzi ko isaha yashize. Ariko niba hari icyangoye niyo minota. Umwe ko araboroga hariya uko yakaziritse ku gitanda, undi akaboroga hariya, bamwe bari muri koma batazi ibyabaye, abaraye bamenetse imitwe, abandi bafite indwara za zindi zikomeye. Ni mu ndembe. Reka babwire ibintu bike byerekana abari muri sare y'indembe bakeneye guhembuka, kuko basigaranya kagake kahaye gatera kenda kuroga, kenda kugenda. Bwana sifi. Icyambere kizaba kwereka cyangwa kibikwereka nawe, kuko ni igipimo twese tugiye guhagararaho, cereka umuntu yuko ari mu ndembe, ahantu ahagaze ararembye yenda gupfa. Bwana sifiwe. Icyambere kibikwereka, cerekana umukirisitu urembye wenda gupfa, no kwinyota n'inzara zo gushaka Imana biba zarashize. Inzara n'inyota zo gushaka Imana biba zarashize, birakama bigashira. Twigeze kuja muri 2003 kandi tugiye gukora ikizami Uvira. Twari benshi, ariko uwo twahagukanye twari babiri. Udushiki Uvira twase umugoroba, oya twashitse kare ku manywa kasa 3 saa. Ngo twashike turi kumanuka umusozi wa Kirungwa, twumva inyota y'igitaramo. Turamanuka turoga, ngo turangize koga tuja gushaka ahantu twobona icumbi. Kandi mugenzi wanje ise wabo wari kumwigisha, wamurihiraga ishuri, yari amutegereje, niho yagombaga guhitira, ariko tubona nta mwanya wo kuhagera. Kandi twese nta wari ufite naho ari bupange, uzi kereko byari bimeze. Ngo turangize twumva inyota y'igitaramo, ntitwoyirarana tubishoboka, tubaza ahantu dushobora kubona icumba.
baturangira kuri kadese kuri Kimanga. Turagenda ngo dushike dusanga hari abaririmbyi bariko barepeta, twinjira mu cyumba twamenye ko bigenza, turahirirwa turaharara, turasubira turahirirwa turaharara, tuhamara iminsi 2. Ise wabo yari yamenye amakuru yuko twamanutse, aja kumushaka, azunguruka amazu y'abega yose arahebura. Cuge za telefone zari zigoye, aribaza ese abantu bamanutse bahekera hehe? Turatarama. Bwana sifiwe. Amen. Tuzataramana na bose. Shenda aza yubaka ubwami bw'Imana. Mu matafari shenda ya mbere yibanze aza yubaka umushingiro w'ubwami bw'Imana. Ni muri Matayo ibice 5 were ku murongo wa 3. Niziri azahahirwa ni shenda. Harimo itafari rivuga ngo hashirwa bafite inzara n'inyo zo gukirana. Haleluya! Kwereka yuko uri mu ndembe akuka karenda gushira, inzara n'inyota birashira zo gushaka Imana. Ni ikimenyetso simusiga. Aho ngaho niba hacanye itara ry'umutuku, umenye yuko uri muri danger. Uri muri danger, urenda gupfa. Ikimenyetso cya kabiri, amen. Amen. Haleluya. Amen. Nukuri usabane n'Imana. Nuko Imana yahagaritse ubusabane bwayo nawe. Bikizabikwereka. Iyo hari ubusabane n'Imana ndakukivuga cyane. Iyo uryamye urazumva, urota ijuru kuko tiryoceceka. Ijoro rimwe Imana yataramanye na Yakobo. Yakobo yahunze Esawu. Aragenda ngo arari Beteli ngo habe mu ijoro, kandi yararushe ari ku muruho w'umubiri utari umuruho w'umwuka. Araryama ngo yiseguriwe ibuye risanzwe, ntabwo ari ibuye ryo mu mwuka, n'ibuye risanzwe. Aryamye hanze ku musozi i Beteli ngo aba ngo mwirembo ry'ijuru. Habaye nijoro ngo ararota. Haleluya. Abona ngo urwego rwamanutse rukavaho Yakobo ari umukozi w'Imana, aho yaraye rezo izihera aho ari. Bwana sifiwe. Ikagenda idakwaraza, itagira wica, igahuruka mu ijuru. Urwego ruvaho Yakobo ari ngo rukarenga ku ijuru. Ngo arangize ngo abona abamarayika bamanuka, abandi ngo bazamuka. Amen. Ngo yicure, aravuga ngo reka ahanaraye ni mwirembo ry'ijuru. La réalisation est promise. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Mureke tugane cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Iyo musabane n'Imana bwashize, habe mu woba wikoreye igikapo uhagenda. Iyo hari usabane n'Imana uzawumva ijuru yuko rimanuka. Abwira umupfumu ngo namuzurire Samweli. Ngo atangiye kumuzura, Samweli aramubwira ngo kiri kumwe nawe mu mubiri. Ya makuru twaherukaniyeho, kubera yuko nakubwiye yuko Imana yagutaye, kubera yuko wayibagiwe, wanze kugendera mu bushake bwayo. N'ubu napfuye uzutari yo kubwiye, kandi ejo tuziriza umunsi uzatsa.
kubera yari mu ndembe. Atege wa wundi bahaye baza gusura abaganga bakababwira ngo mubanze mureke muhagarare hanze, haza umwe kumusura. Yari muri soins intensifs, yari mu ndembe zazinda abaganga batazababwira amakuru yose, ko barakora ku mutima arenda gupfa. Ubusabane buba bwarashize. Iyo umuntu arenze habe n'ubusabane n'abandi buzawushira. Haleluya, amen. Bimwe mu bintu bigoye ni ukurwaza umuntu warenze. Aza kubwira ngo shi wayizana wa mata wayashitse ubiyaba cyari kivuguto wagishitse uzana amacungu wayashitse ngo nari ntekereje kumbati. Nigeze kurwara malaria amezi ane, ndasohoka mu nzu. Umunsi umwe ntekereza ibintu bitarabaho, tekereza umutsima w'ibitoki, ibintu bitarabaho by'amaboko nye. Baje gushaka ibitoki barabiharura, barabyanika biruma, barabihura. Bagiye kurangiza kubihura, apeti yabyo yarashize. Nari ndebye ikorakore wumva niba ubusabane bwarashize n'Imana, kuko ubwo busabane n'imbaraga z'Umwuka Wera ziba ziri muri twe ziza zidusabanisha n'Imana. Apeti yo kuririmba izishira, habe n'umukozi uzi gukora gute yarwaye akaremba uwo mutima. Mwe muzamu batuma abantu barenze cyangwa biwanyu bagira ubundi buryo baza barenze. Niba muzamu batuma mubone kumenya yuko n'Imana nayo yo gutuma kandi uri mu ndebe. Niba twebwe tuzadutuma abantu bacu kandi barenze bari muri koma, ukamubyusa ari muri koma, ukamubwira ngo genda uzanire iki ngiki, mutegereze yuko Imana izadukoresha turi muri koma. Niba gukora umurimo w'Imana kuri wewe ari umutwaro, niba gukora umurimo w'Imana kuri wewe byarashize, inyota yo gukorera Imana ukumva yarashize, uzamenye yuko akuka kahe gatera n'akanya urenda gupfa. Cyakane, Imana guma turebere mu Baroma 10:8. Nta kimenyetso cy'imbuto z'Umwuka Wera na kimwe ikikugaragaraho. Umukristo utakigaragaza ibimenyetso z'Umwuka Wera, nta mbuto z'Umwuka Wera zikimugaragaraho, ni ikimenyetso cy'uko yarapfuye. Havuze gute mu Baroma? Dusome havuze ngo ariko twebweho, ariko mwebwe kimukira abakamere, ahubwo muri ab'Umwuka. Niba Umwuka w'Imana aba muri mwe, niba Umwuka w'Imana aba muri twe, titukira abakamere. Icyo Umwuka azakora yanyoshe kamere arayimara. Niba kamere ari izi gukoresha ibintu byinshi ukora, turahasoza, ibintu byinshi ukora, urebe ibyo ukora 85, ibyo uvuga 85, niba ari ibya kamere nta mbuto z'Umwuka Wera zibigaragaraho, ntabwo uri uw'Umwuka, uri uwa kamere. Havuze ngo ariko komeza dukomeshe nyina, ariko umuntu wese utagira Umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Umuntu wese utagira Umwuka wa Kristo wa Kristo. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, Umwuka uba ari muzima kubwo gukiranuka. Amen. Umuntu wese utagira Umwuka Wera si uw'Imana. Imana ntizirebera abantu bayo mu rusengero, oya,
hari ikimenyetso cy'umwuka wera kiza cerekana yuko aba ni abana b'Imana. Amen. Hari ikimenyetso cy'umwuka wera kiza cerekana yuko aba ngaba ni abana b'Imana. Niba nta mbuto z'umwuka wera zikicera muri wowe, ihamirize, imenye, wirukire ku bitaro bikomeye bya Yesu Kristo, umubwire ngo narapfuye, uyu mugoroba Mana pembura. Amen. Amen. Kansozereze kuri gice gatanu. Shugihe umuntu yamaze kureba azasigara asuzugura ibyaha bitoya akabyita bitoya, abihindura yuko nta gaciro bifite, bikagenda biyongobeza ubugingo bwiwe. Niki gituma nuruhe rupfu rw'abantu b'Imana muri kino gihe cya none? Niki gituma abantu bapfa mu mwuka? Reka mvuge bumwe bine hanyuma dusenga Imana. Soreza ahangaha muri mugoroba. Niki cica abantu mu mwuka? Niki cica abakozi b'Imana mu buryo bwo mu mwuka? Cyambere ni shuguri. Shuguri ni urupfu rw'abakozi b'Imana, bagenda bapfa gahoro gahoro bumva. Ni gakeya umuntu yofatwa n'ubungubu amapepo yateye, ariko indwara yageze ifata umuntu gahoro gahoro, bakamusuzuma gahoro gahoro, akagenda yika gahoro gahoro, yaruha gahota. Nadusomere Mariko ibice 4 umurongo wa 18 ageze kwa 19. Tumve uburyo shuguri ari amapepo azayisha abakozi b'Imana mu buryo bwo mu mwuka. Shuguri umurongo wa 18 n'uwa 19. Ibice 4 umurongo wa 18 havuze ngo abandi bagereranywa n'izibibwa mu mahwa, abo nibo bumva ijambo maze izigereranywa n'imbuto yabibwe ahantu hari amahwa, ni abangaba bumva ijambo ry'Imana, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, amaganya n'ibihendo by'iyi si n'ibyifuzo bindi, iyo bibijiye mu mitima, iyo byinjiye mu mutima w'umukirisitu, nashaka umunyamwuka wa wundi uzuguruka. Umva Bwana sifiwe. Nashaka umunyamwuka wa wundi uzuguruka, inkuta z'uko zibirenge hasi. Ariko niba muri we hinjiye amaganya, hakinjira ibigendo by'isi, hakinjira ibyifuzo byinshi, bizamugira bizi, bizamupikinga bizi. Bizaniga iryo jambo ntiryere, bigenda bimuniga amahwa yakuranye n'imbuto, agenda ariniga gahoro gahoro. Umwaka waje gushira, umuntu agahota, akibagirana muri karitiye, akibagirana mu rusengero, akibagirana aho yasengeraga, akibagirana n'impano yagiraga zigashira, agasigara ku izina nka Nyarubira. Warangije no 19. Amen. Ntakigira umwanya wo kuganira n'Imana, ntakigira umwanya wo gusenga, ntakigira umwanya wo gutekereza ku ijambo ry'Imana, ntakigira umwanya wo kwiyiriza. Nushake ube warumeze gute, uko gaze muyitekeraho niko izigenda ikiteke. Mubizi cyane abamama, Bwana sifiwe. Nikishake kiwe cyakineza mbona kirekire, nayo kurya zigira amazina atandukanye.
cya kindi kirekire kiza kigura ibihumbi bingahe? Kigura ibihumbi bingahe? Mwese ntayo bugira. Ni nka bingahe? Muza mukimara n'umwaka. Abagifite. Habe na Yesu. Yesu yari umunyamwuka w'igitangaza. Ariko uko yakoraga umurimo w'Imana niko imbaraga zamushiragamo. Yarangiza kuwukora akazamuka akaja kongera gucaginga izindi mbaraga, akaja gusharija izindi mbaraga. Tuzumve cyane. Yesu yari umunyamwuka, yari Imana. Ntabwo yishe banguraga nk'uko tuba tubigira. Yageza abwira ikimuga guhaguruka igahaguruka, nta yindi mishikirano n'amapere. Yabwira impumyi ngo humuka ikabihumuka aho ngaho. Yabwira imigati ngo nimube myinshi, imigati ngo nimube myinshi, abantu bose bari aha ngaha bahage bayisige. Imigati sinzi ukuntu yageza yuko murebe ko imigati ariko Yesu ni Yesu tubituwe. Amen. Haleluya. Yes. Imigati kumva uko Yesu avuze ikabwirana ngo tube myinshi ikaba myinshi. Ariko yarangizaga gukora ibyo ngibyo taceceke ngo ndi umunyamwuka wa hatari. Bwira nijoro akazamuka umusozi akaja gusenga, akabwira Imana ngo za mbaraga z'uyu munsi zashize izindi. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Zashize zakoze zashize nico cyamaza abantu nigahoroga ukutegera kuri ga igenda ishira yaruha neza gutya wasumwanda kamusezerera igasigara ari igikopo nubwo arico cakine nababwiye kirekire cico tiwogishurizaho n'amazi yo kuhagira umwana mworara ubusa mugasubira mukabwirirwa igikopo kiraho ngaho. Bari abakozi b'Imana, bari abanyamwuka, ariko ni ibikopo bisigaye. Imbaraga zabakoreshaga zarashize tihaje mu isindi. Kubera iki? Amahwa yarazinize zirashira. Imbuto y'Imana yabaga muri bo iragenda. Ni ibikopo bisigaye bimanise. Ni ibipanga itakigira ubuke. Tacho yoko. Amen. Bwana sifiwe. Nico nirwo rupfu rwa mbere rw'abakozi b'Imana. Ni shuguri. Ni ibindi babamwo bitari iz'umwuka. Nugutekereza ku mubiri gusa tibatekereze ku mwuka. Nukuba bize ku mubiri tibabe bize kuz'umwuka. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngo ni Kenya ngo no gushakira abantu ubuzima no kubasimbiza no kubashekerera no kubasasira no kubaryamisha. Ari umugabo yageraga urugo rwari rusa n'urugoye. Noneho umunsi umwe abwira abandi umugore witwaga Rosa arambwira ariko ahandi nari gitangaza. Iwabo habaga udusizi twageza twona cyane ibishindi n'ishiha n'ibihe. Noneho akabwira n'abana nyine yari afite. Harageze ariko ukuboko kwanje guhingira ishiha, guhingira ibishindi, guhinga no kwifuza kwayo n'umubiri nitushiramo imbaraga zose ubuzima bw'umwuka buzanyoha bugende bunyoha buyongobere buruke bushire. Ariko abakozi b'Imana Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. 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 Bazabagabura amasaha
niba amasaha ari 28 y'umunsi akamenya ngo aya ngaya nayo guhingira abana ba Roza cyangwa abana ba Stefano, aya ngaya nayo gusenga, aya ngaya nayo kuja guterana, aya ngaya nayo kuganira n'Imana, aya ngaya nayo kuhagira abana no kubasiga, aya ngaya nayo gutembera, aya nayo kuja kuri WhatsApp, bagakomeza kuba abakozi b'Imana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Imana ibavugaho, iravuga ngo habe no mu busaza bwabo ngo bazahorana amakaka, bazabamera nk'igiti cyatewe ngo hafi y'umugezi, ibibabi byacyo ntibizabyuma. Haleluya. Kandi ngo nisho bazakoraho cyose ngo kizababera cyiza. Uzamusura mu kwa mbere umusangane za mbaraga, n'umusura mu kwa kabiri uzamusangana za mbaraga, n'umusura nyuma y'imyaka 5 uzamusangana za mbaraga. N'umukozi w'Imana uzi kugenzura ibi. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Niba wipfushije menya yuko isi yagufashe, uri uw'isi nturi uw'ijuru, ariko abandi n'ab'ijuru. Ukiyo ari umwami wanjye atuye nateguye ijoro, none umunsi nkirwa ayizinduwe izinduwe mu ijuru. Ukiyo ari umwami wanjye atuye yateguye ijoro, none umunsi nkirwa data na mama zinduwe mu ijuru. Ukiyo ari umwami wanjye atuye yateguye ijoro. Yesu we nanyuzwe nawe, Yesu we nanyuzwe nawe. Ureke tuyimane ishuri. Haleluya. Mbese ubu ngubu ubarizwa hehe? Yagusanga hehe? Uwagushaka yagusanga hehe? Uwagushaka uwagushaka yagusanga hehe? Ese umuntu agushatse saa 6 z'ijoro, Dawidi yangiye Imana ngo uzontate mu bicuku yamye sinzira, urebe niba hari umugambi mubi nararaye. Urebe ko Remera Kolomariza Sureza mu gicuku nasinziriye, uzontate utanteguje, urebe niba hari umugambi mubi nararaye. Ariko abandi habe n'ubwo bateguza ikamubwira ngo mu kwezi kwa12 zose ikamubwira n'isaha yosanga ari umwicanyi yaramuteguje, akabwira umugore n'abana ngo musigare neza, sinzi kumva muri dushe kwiborosa, Yesu atantwaye yo gutwara, sinzi ko nabonye umugabo twari twarasenganye yakoraga mu karere ahembwa ifaranga nyinshi, yakoraga mu karere ka Gatsibo ahantu mu Rwanda, yubaka inzu, yari yubatse inzu 2, abanza guhitira muri imwe ntoya ngo buce yari ko yubaka iyindi ya kadastre nziza, umuza yigeramo biriwe bamanika amarido ngo barangize kurya, abana basinzirira mu ntebe, abwira umugore ngo najana abana aje kubaryamisha. Arinjira mu cyumba, yari afite abana 3, arinjira mu cyumba kubaryamisha ngo agaruka asanga umugabo yapfa.
kwinjira mu cyumba kuryamisha abana atatatse umutwe atatatse ikintu arapfa. Umugore aragaragura yahamagaye meya uwo munsi, meya akaza avuga ngo yenda bishoboka ntabwo yapfuye kuko nawe bari batandukanye ngo mwana. Ahamagara bene wabo atuye yararwaye, we ntiyararwaye. Uje kwigorosa wagaruka ugasanga waki. Abakozi b'Imana hele Bwana sifi. Amen. Isaha yose igihe cyose Yesu yoza ngo ntabwo tumeze nk'ababandi ngo uwo munsi uzadutungura. Reka soze dusenga Imana. Kazuwari zanga tugeze wagushaka yagusanga he wagushaka wagushaka we wagushaka we bezi Imana icyubahiro. Tugiye kwirukana ayo mapepo yose yazingazinza abantu, amapepo yazingazinza abantu yabishe arabakamura bategereje kuja kwa Satani. Uyu mugoroba tubagarure, shira kuri 0 ushiremo amashahi, hanyuma senga Imana, tubwire Imana ngo tuhembure Imana muri uyu mugoroba. Niba wayibonyeshe
urusengero rwacu Mana izina ryawe Mana rihimbawe zamubona umwami wanjye ukemere gupfa aho yaravuze ngo sinzapfa nzara hari ibyo ngikorera umwami wawe wikorakore wumva urugingo rwapfuye rwabaye pararize rutagikorana n'izindi ubwira Imana ngo Mana ngaburira ubuzima ngarura ubuzima mutima ntugitera neza ngarura ubuzima ibitekerezo ntibigitekereza neza ngarura ubuzima akanwa kanjye ntikakivuga neza kamarira muri iyo misi yafunze muri iyo miyoboro yo mu mwuka yafunze tugiye kuyizibuza imbaraga z'umwuka wera muri iyo ngoro amaraso ntagitembera ngo agere mu ngingo zose twongere turi Imana yacu kuririmba niko kwaguhuzaga n'Imana zarapfuye iyo miyoboro nigaruke gusenga niko kwaguhuzaga n'Imana zarapfuye dusengere bigaruke agiye gucuranga acurange dusigaranye dusenga Imana twirukana ayo mapepo tugarura ubuzima bw'abakozi b'Imana
cyaruriho agiye gusubira turana.